are you, wonderful people of God? Thank you, Lord. How many believe that church is not a place to go to, but it is a family where you belong? Hindi siya isang institusyon na pinupuntahan. Isa siyang buhay na organismo na tinatawag na pamilya ng Diyos kung saan ang bawat isa ay kabahagi. At ang magkapamilya ay nagkakakilala, hindi sila estranghero sa bawat isa. And the way to do that is we are doing it, sinasadya po namin ginagawa to para bang kanita po lumalamya po itang kikatamong kaugnayan kimbalang metong balo ko po rin aliway la komportable kayo ni pero pwedeng lakwan tayo pa mo po itang comfort zone tamo. Tikdo tamo po. Pwede pong pakikutang laretang lagyu daretang. Hanggang ika nang magpakilala. Sabihan mo itang, may pakakabay lagyu, magangit mong palayo. Sabihan mo, okay, but ika nang mag-initiate. Tapos sabihan mo, I'm blessed you are here. Amen. Ay, alang makaluklok. Tikdo tangan, akakit ko retang ketang babo, makaluklok lamo. Alang makaluklok. Nung tuturing mo ang pamilya din, makipagkilala ka. Alway tang misasabalang ko kendalan, ko mikikilala. Pastor Ray, alata pang internet, ang ganyan eh. Wala pa. Yeah. We are in a, at chuta mo po keng love month, ne? Ausan tayang love month, Feb. So, still my topic is in topic of love. Makaya po, misteryoso yung lugod na ng Diyos. Malalam yo. Balo mo po itang mapamakaluluya pero mabangis siya. O sayang explica eh. Kasi mabangis siya in a sense. Itang lugod dayta yapining menyira keng gawa na ning jablo. Itang lugod dayta yapining migla ko kareng hanggang mamatak ke katamong pababa na manyira keng pangatao tamo. And yet, itang lugod dayta yapin ang ing minabot ke katamo para pakaluluwa na katanin Diyos. Ano yung sakit explica ating yung kaya, misteryoso yo. May agyong explica kay nga mano, anya pepaltone at pepasyag ning Diyos yung lugod no. Anak yung Biblia, malino ya po. Anyang pagkalubning kayang buktong anak. Apin po pekasakdal representasyon na ning lugod. Nanumang lugod papasyag na ning tao, bala mo alino lamong lultoreto. Ing tutong ketang abot ng arurok na ning kaisipan na ning tao para aintindihan ning lugod na ning Diyos. Yapin itang pepal to keng kayang bugtong anak. Anak niya pinana, for God so loved the world. At sinabi na, here is love. Not that we love God, but He loved us first. Not that we love. Reject na itang love of man. Niya pinanyang ko na ng Lord Peter, do you agapao me? In panenang pakibat keng original language is, yes, Lord, I pileo you. Atlong beses ito eh. Inga nyara ng Lord, Peter, kailangan nilugod mo. And then he said, feed my sheep. I keep on insisting to Peter na alway tang lugod na yung pahirala na. Ita kasing lugod tamo makapanikalye. Itang lugod ko, itang lugod mo manikalyo. At kailangan tayo nga nini, kailangan tangan ma-remind. At times ning kay luluwal tamo ketang tune tamong pamangila, ketang pagkakilanlan tamo, itang identity tamo ka Lord. Pero paganakanan ning ginukya katamo, na itang lugod dayta may kailangan nanyaran. Itang lugod dayta the moment na tingga may Kristo at yun ang puso mo. Na makasulat kayong Roma 5,
5. The love of God has been poured out in our hearts through the Holy Spirit. Anyapin buri na mag-grow tamo, alang aliwang paralan, nung ekeng lugod. Pwedeng puro knowledge. Kasi itong knowledge siyang alang lugod. Magintang palalo, magintang mapagmatas, magintang mapamuno, magintang mapagsisti. Pero inisplikan ng Paul, kareng Corinthians, sa sapak regalo, sapak gift, talent, they are talented, they are gifted. I'll show you the best way. The best way is this. Sabi na, love is not rude, love is patient, love is kind, love is not easily angered, love keeps no record of wrong, love is not happily but sides happily with the truth. He is not happy with when truth is suppressed, but he sides happily with the truth. And what is the truth? Truth is not telling the truth between truth and lie. Truth is Jesus himself. Truth is always on the side of grace. And the truth is, whom the Son sets free, he is free indeed. Anyang sabihan ng Jesus itang, you will know the truth and the truth shall set you free. Deng pariseo, menggalay tila, mimuhalo, makanano mo sabyan tayo, nakalaki ng Abraham, nakiyaman alipin, no, ing mi kasala, alipin ning kasalanan. Pero ing pelayanan ng anak, malayayan tunay. So, truth there is not about knowing what is lie and what is the truth. Although we use that in our common language. But the Bible has its own definition of truth. Ipatya sinabi na ng Biblia truth is referring to what God declared. God at times, retang sasabyan, no? Paralel lang keng lohikata mo. Anyapin, anak, pwedeng unawaan ni Lord mo kabut keng lohikata mo. God is not only logical, He is theological. Sasabihan keng madalas ka rin may mentor ko ini. Anang karakala aman wandang retang nung lalon me bala mo mikokontraya pero liya God is theological. That means nung nanitang sinabi na iapin niya ito. Apin dito retang aman ng kung cognitive dissonance. Cognitive dissonance is a psychological term na nung nuka rin anang pola nung anang pakaluluan o remburi ng pakaluluan, o bata na sisisya nakatapan ng Ginoo karetang agagawa tamong pamagkulang. Kay may kiba Paul. Ninoy ka tao para sabyanan me ing Dios. Ing waring burak lililo ka no. At inyang upayang magreklamo para sabyan at gewa na yung makanyan. At suya ketang gamat na nitang maglilo ka na nung nanimburi na yan. Ita mo, dinisenyo nakataning Ginoo at intang makatalagang destinasyon. Mong pwede tanggawang ka rin, magpasalamat tamo. Ating may gamit in a more honorable way. But nonetheless, we are equally blessed in Christ. May itong tamo mo. Nyapin panegeng emphasize, bala mong Diyos sa malati, ren kaya katamong church leader. Pero kareng religious sector, bala mo Diyos lang malati, ren karelang leaders. Antimo yung pastor. Pastor is just a job title. But in the Bible, we are one in Christ. We are the body of Christ. In fact, if you want to be the greatest of all, you should be the servant of all. Those who serve are the strong. So, manwala ko po tang makapag-gain kong strength, itang gratitude you, magkusayang lulwal ketang servitude. Bisa ko sumuyo, kayo kabud tagaluklok. Magbungay ito na kalupa ng Paula naya, it is the love of God that controls me. Lawin tani mo ita. 2 Corinthians chapter 5 verse 14. And then we check on my main verse is in Ephesians chapter 3 verse 16. Put it in the New Living Translation because the word compels is something medyo a common word kaya katamong Pilipino. But the word control is something much easier for us to digest. Either way, Christ's love controls us. This is somewhat oxymoron. Ing lugod ay mamwerso. Eya po puwerso, nakapipilitan. And yet, itang lugod ay ito po tandi nagpayag eko.
O pagkagibig. I think it's what was balagtas, Pastor Rusen. O pag-ibig na makapangyarihan. Pag pumasok sa puso ni man, ahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. That's something yung maluluman. Potang di nagpahitang lugod da ito. Potang intindihan ming lugod da ito. Itang lugod da ito yung magtulak ka para mga pilitang pupunta kini. Mo isipan manyira kang oras Kenny. Isipan makapunta ka keng mall, makapamasyal ka ka rin. Pero Kenny, you just listen to the Word of God. And then you allow the Spirit of God to move in your heart through His Word. Because His words are spirit and life. Long time ago, I decided not to be opinionated. Kasi reng opinion ko, mabalaglag ang gabun. Pero reng aman, yung ginuwi silang isungilang may papasyag ka reng makirandom. Sabi ng Jesus, they are spirit and life. It produces life, miracle, healing. And healing is the nature of God. Daya pikakawaning salvation keng healing. It's a diabolical lie isong ko manuala keng healing. Detang manuala keng healing, may kaka-premature death la. Gadlang mumuli keng ginu. Sable, pero gadlang muli. Ninong bisang agad muli keng mamalagwa. Paul says, yes, that's true. Matitangan But the thing is, even in our old age, na namang kaburyan ng Gino na puro tanang masakit, detang panakitan tampan, nyalita lang panulo. Yung kaburyanan ng Gino, tanggap tampa kalulu at kagalingan uling abeyo, ketang kayang tinubus, keng katamong biye, ing kagalingan. Healing is your birthright. Hallelujah. Amen? So, pagduda nito, at mo isipan, na po tang mga sakitang ka, paparusana ka ng Gino. Don't play smart ass. Don't play, eka magmarunong. Because you are insulting the blood of Jesus. Po tang isipan mong paparusana ka ng Diyos. Because the Father is satisfied with the sacrifice of Jesus. His blood became the atonement. Nambri sabihin ng atonement. Tayo intindihan Kaya in layman's term, brin sabihan ng atonement, itang muana ng Diyos. May pawi. Ketang kalapastanganan na ng tao dahil ketang sakripisyo ng Kristo. Anya ka rin, tutunganak na ng Ginoo, ing salitang karma. Tutuwing karma. Magbalik ya ka rin non-believer. Nanong tena mo, magbalik ya ka. What comes around, goes around. But the Bible says, explicitly, clearly declares, misumpaya keng krus. Bangkanite itamong dapat tanggap ketang sumpa. Kapilan man, tami sumpa. Bagkus tanggapan tayo itang pengako ng pagpapala kang Abraham na nung makanano yung mebles si Abraham, makanyan tamo muna mang mebles. Eyo panwalan, kalaraman at mamalatyan niyo, inggewa ng itang in mong blessing tamo, heavenly places, kalaraman nito. Sabi na yung Bible, if He gave His Son, how much more these things? Mamalat siya ng gewa ng Kristo keng krus. At babasi ing kapanwalan nyo keng Diyos, keng araranasan nyo. Nambri sabihan may nga lugi kayo keng negosyo, nako kaluguran ng Ginoo. Nambri sabihan may sakit kayo, nako kaluguran ng Ginoo. Nambri sabihan may scam kayo, nako kaluguran ng Ginoo. Nya nga, pepalton ketiking yato, dumalang ko ang miyayaliwang kapag subukan, at abela kening ana ng pamamaglokwan da kayo. Ana ng deng mismong sarili yung kamag-anak, pisalida ko mabye. Pero sinabi na ko, tatakot nako lakwan ni Pabren. Ketiking yato, da kalapagsubok kapag dalanan tamo. Na sinabing manyaman nga ng biyeketi, it will be smooth sailing. Sinabi na in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Pengako kaya katamo yung perfectong yato, yung pengako na kaya katamo yung perfecto ng lugod. Yan ang kaya rengalwa uling re-intindihan to, Lord, kaya sisiyana yung Diyos. Uling kitang kamang mga anak, yung amanong na yung ginot. Tinyang panahon makirandam, kayang nanumang miyayaliwang opinion. Tinyang panahon makirandam, kayang telenovela. Tinyang panahon munta, pero makirandam, kayang amanong ginot. Akabud mainip, manuyab ya po. Kaya makakalkalya pa cellphone. Karakalaw oras. Kapasinawa, walo na kang oras kakalkal cellphone. Pati charge kakalkal ka pa cellphone. Rengaliwa, matudtod labot ang magpagsayang pastor. Anyabot, ang datang yung problema, ilang may papatudtod, uling redindam, yung amano.
Pero retang makagising nga makirandam panekes sabihan ni. At tinggap din nga mano na ning Ginoo. Potan datang yung problema. Matudtod lang manyaman o limbalura yung Ginoo abere. Pekirandaman din nga mano na ning Ginoo. Hallelujah. Ito pong daralan pagsubok yan ni nano man. Metong po, keraklan ingkeng main tam, yayaluwa pong challenges ing malilyari ngeni. Sabi ko, Lord, ing Pilipinas mapalad yo. Nung nga pansin niya po yung malilyari keng West Philippine Sea na ausana ning China, ng South China Sea, binayang makalunos yung Pilipinas na hanggang nanandong pangulisakan. Magmaikpanabi magbingi-bingian lareng Chinese. Ela mama ko. And sabi ko, Lord, when we are weak, we are strong. Papalto mo kayo ni Ginoo na dapat magmayabang yung Pilipinas. Nung tutuming pinili yung Pilipinas, misalba yung Pilipinas, karetang hypersonic missiles o nung nanumang high-tech dang pagbaragula, F-35 or J-20 na ning China. Because the Bible says, chariots and horses are made ready for battle, but victory rests in the Lord. Ang Ginoo gumamit ating Ginoo yan sandigan tamat. Balo ko pabren Lord in Pilipinas. Panalangin tamo na mabiyasa lang magpakumbabareng tao keti. Alway tang I'm proud to be Pinoy. Kapila kaya maging proud na Kristo kalukuran na lo. Ne? This is nyapin keng EDSA Revolution na yan 25 lalo yung mga kubayng bansa uling imbes na Kristo yung mitas itang kulegin tong rebultong naman magsalita yung libutad do. Ne? Anyway, I'm just telling you the truth. Am I now your enemy because I told you the truth? Good morning to those who are watching live today. Kareng Kapampangan viewers tamo. Yes. Mapalad yung taong ing pamagtiwala na kang Kristo mo kabud, ken Dios mo kabud. Dapat misumpay taong magtiwala ken kalupa ng tao ang pokeng laman. Murin sabihan, abi tapot ang magtiwala ka kay sarili mo. That's why the Bible says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Because His ways are not your ways. His thoughts are not your thoughts. At times, there are things na masakit lang pakibatan. Pero yung ginubalo na yung gagawa na. Ating dakala interview na nandala retang mga senior citizen na lalaki at they are on their 70s and 80s. Nandala nung naning lesson, value the keng di sandaning idadayta. Itang anang dapat itang may itong anak kaburi kitang pegiba na itang aywisa itang masyadong dininan pansin itang puro ng kapanintunan ng pompero. Ne, kasi potang 20 anyos ka, 30 anyos, 40, bala mo itang alang kapupusan. Kaya migising na kamo pangabukas. Line of 6 na kapala, line of 5 na kapala, line of 7 na kapala, nakabilis. At pagtiwalan mo, bagamate alayang divine perspective, pagtiwalan mo itang proseso na nimbiye mo, at pupunto na ka rin, mambinggitan ng Ginoo. Pagtiwalan mo yung Diyos, ketang sitwasyon na pagdalanan mo, ulingin Diyos, ikit na bayo mo paikit. At minunane ko, bayo may padisan itang nanumang pagsubok. Nyape nga ako na kayo nakalakuan ni Pabren. Pagtiwalan me, nanuman, kay bala mo, manikal ka, alam mo nang makoka, kita sitwasyon na ito. Pero neng kay retang sitwasyon na reto, gagamitan no ning Ginoo, magindetang kay kang pangasakab, magindetang kay kang kapalpakan, magindetang kay kang kainan. Bang kanito, ka magtiwala kay sarili mo, nung magtiwala ka kay Diyos. Kadwa kita, bantakit mo, ka dapat mamamagsisti, mamamamuna, nabala mo, ikala kang kapintasan, nung ikit mo nung makanano na kang pekaluluwa ng Diyos, buri na maging alulod na ka naman, impakalulu at lugod na. Iyakabud mensay na ning Diyos ito. In gospel, yapin impakalulu at lugod na ning Diyos. Nyanong basan tayo again, yana, it is Christ's love that controls us. Since we believe that Christ died for all, we also believe that we have all died to our old self. In gospel po ay invitation of life. It's an invitation to death. Kang old self. Bang kanito, kasi nung paten itang old self mo, mamakiba yung batas. Hindi po ako mabibiglan 95% po karen born again ang po karen religious sector. Ing kapanwalan da, ing bata, ing Holy Spirit, ang po ing grace, bimiyan ng Lord, para tuparan niya yung batas. Kaya niya pong diablo ito.
Hanggaman ngayon dakalareng magbulag-bulagan. Malino nang sasabihan ng Biblia po at ang pipris may batas, lalo yang titingkad din kasalanan. Okay, kaya Saudi, pakatukupan do rin babay. Pakatukupan do rin babay, aroboring makaltolo po. Pero o temo subukan mo ta Saudi nung wala kang bigote, makinis ka lupa, nung ngayon nakatagalan ng Arabo, i-rape na ko. Gal ka lupa may lalaki. Namanega na gana, pero dakal. Why? Because the strength of sin is in the law. Kailangan tayong batas eh. Kailangan tayo para keng kaayusan, para keng ketiking yato. Don't get me wrong, mo piya bereto. Nung alam batas kayo, ni panakawan da na lareng bangko, pagluban da lareng baleta mo. Gagamitan ng Lord, ing gobyerno para may kakayusan. Pero ing batas, patungkol kay Diyos, mela lang para tuparan tayo. Malino nang sasabihan ng Biblia, kay Galatia chapter 3, emo ko panuwalan. Lawen may Biblia mo. Reng aliwa kasi, reng panuwalan da, leader do. Alwa, ing church, ing magdetermine ng katuruan. Ing Biblia, yung magdetermine king katuruanan ng church. Ne, sasabihan na ning ama ning Ginoo, mibiyay ing kautusan, bangka nito, ing tao, akit na makasalanan niya. Bayan tumingkad din kasalanan at akit na mangailangan niyang tagapagligtas. At buat ang tinggap taning tagapagligtas, ingaus na kayong kautusan, schoolmaster, ing schoolmaster ayan, alaneng karapatang mamahala kayong bieta mo, ulinging maghari na i-Kristo. Anyangin we are not governed by law, we are governed by Christ. Nyapin in law of Christ, one of the laws of Christ, that is the law of the Spirit. Another law that Jesus implemented under this dispensation of grace is the law of faith. Binggitane. It is a faith apart from works. Una hindi nga liwang abusadong nga Ranema 19 dyan, puro kong faith ala konda pataro. Puri nasabyan nito, alaya 19 dyan. Paliwanag kaya kang kalakalalen sana akwame. Ing Diyos, anya papalto ng faith apart from works yo. Banta akit me, kasi ing tawin yung bayaran, itang kayang kasalanan, at yung tuparan ng kautusan. Anya bimiyene by faith, kasi bibiyene kay kabilang regalo. Uling itang kasakdalan at pamantayanan ng Diyos. Pwedeng isakripisyo, pwedeng ibaba. Ing batas yo, ing mali yo, ing gusto yo. Ngayon para abutan ng tao, uling yung abutan ng tao, itang matas ng pamantayan ng Diyos, bimiene kapamilatanan ng kasalpantayanan, yapin ng regalo na ng katuwiran. Nung may intindihan puro kong faith, alakon dapat, burin sabihan, mulalaya kaya tangamano na ning Ginoo. Ingaus kanyan, foolishness. Kamulalan. Anya nga mi papasyagi nga mano kaya ni bantay intindihan niya. Kasi nung nakadinan regalo na ning katuwiran, eya manuknangan kaya kayong banal spiritu. At putang menuknangan niya kaya kayong banal spiritu, anya nga yung Kristyanismo, eya pamagbayong ugali, nung pamagbayo yung puso. In Christianismo, a behavioral modification. It is a heart transformation. At para gawa na ng Diyos ito, kailangan manuklangan niya yung banal na spiritu. At para makapanuklangan niya yung banal na spiritu, kailangan tanggalan itang sangkan, no? Pati makapanuklangan, yapin dit ang kalapastanganan na gewa mo, ang pong gewa ko, ang puretang minanatang kasalanan. Bang kanita po tang tanggapan tayo, yapin tangaman nondang law of faith, dagpaya itang gift of righteousness at kanito uling matulid ko, sakdal kang matulid sa sabyanan ng Biblia, ikay maging templo na ning banal na spiritu. Nung naintindihan mo ito, burin sabihin, naintindihan mo yung gospel. Anya nga, kasalpantayanan niyang alang dapat. Naburin sabihan, salpantaya ka lang kang gawan, alwa ito. Istong makanyang kang manyalita, burin sabihan, ang gaman ngayon, sana balo, agyumen paliwanag. Kamang mga niya karenda kalataw yan, pero kaya katamong binanal na, kabyas na ng Diyos. Can I hear a good amen? Metong kareng law sa bimiyena ng Ginoo is the law of the Spirit. And that law of the Spirit is the law of love. Nga pinanang Paul, against such things there is no law.
He's talking about the law of love and the fruit of the Spirit, tanay, na sinabing works, fruit yo. Buri na sabihan, ning prutas, eme pagobran, lulwalyang kusa. Ne, buri na sabihan nini, lulwalyakin pangatao mo. Masakit yung magkunwaring magana ka, manikal ko. Nyada kala taong ipokrito kayang Kilub Church. Magana ka lo, pero ano kagara ka karen pari, karen pastor, pero karen asawa da, ano kabastusan. Mapanyawag la karen aliwang pamilya, sarili ng kamag-anak, Papa Brendo. Ating kung magkasabi kayo na ating bang manasakit ang po mga plus? Kasi nga, ing pamagbayong biye, dapat tao. Makapagbayo ka niya ito, uling at itang old nature mo, magbalik ka rin eh. Manigal ka, nyapin de nga liwa, dati lang magana ka, may gilasalbay, inabusurak pa siya, no? Kasi ito na, migbalik yaki itang naturalesa na, yung naturalesa na ng tao, isang kininis na ka, kinisan niya naman. Eye for an eye, tooth for a tooth. Makanya, pero kaya katamo, sabi na ni itang babasan tamo, ipagpatuloy tayo, kaya ni verse 15. He died for everyone so that those who receive His new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ who died and was raised from them, for them. So, in biya mo nga ni alwa na itang life mo, buri na nga ba, ika pa rin ini eh. At yung yaketang realm of the spirit, alay ketang realm of emotion. Anyapin, bala mo po, tanting kami Kristo, bala mo itang retang dati mong mua, dati mong sukalalog, at yula pa rin eh. Pero potang talagang tinggap ming ebanghelyo, mi papakde ko, mo no, burireta nakakomportable. Nakami pakali hanggang ka mamatawad. Potang manyalita kang marok hanggang mo pagsisyanita, kami paldan. Uling itang pangatao mo, binayo na ni Diyos. Pero may apansin ito. Kalupa na mo itang kababait mo, nambri sabi ang kabait mo, balo mong may panganakay. Totoo na, balo mo yung pangatao mo, potang mga 5 kapamban mo, tinga-tatandanan mo. 5 patas ka rin mo pa, balong tao ko. Ketang 1 to 4 years old, hanggang nanggawan lugod mo, mo balo ito, alakang balo. Mag-retaining memory mo po, 5 years old, makanyan mo na po, tinanggap ka kang Kristo. Kaya, albala mo lang kang darandaman, pero yung totoo, no, as you grow in your faith, realize mo, misteryoso yun, yung kaligtasan, pwedeng explica, limitado kaya nga potang mag-grow ka rin, uling manokdangan yung espiritu, papansin mo, nung tutukan tinanggap ng apostol San Pablo, nung tutong espiritu at yuke ko, naburing manyira, nakamasayakeng pipagkwentuan daring bieda ring aliwang tao, uling ikaw mabalo mating ka naman kainan. I think dyan may ito, nakamasayakit ang puro kasuka lalo, puro kang selos, puro kang tampo, puro kang uling gawano nila man din, alway ka yan eh. Ang gagitang mag-grow ka, kakit me. Ay, uti ko masaya. Dati masaya ako ka rin eh. Dati masaya. Detang tutong tinanggap ne. Alwaretang magkukunwari mong Krisyano. Uling sasabihan ng Biblia, retang tutong Krisyano, manok na nga niya yung banal espiritu. Dapat detang tutong Krisyano. De nga mano ng ginu, kamang mangan lakaya, makatundula, interesado. Papanalbihan mo yung TV, 5 oras, papag-Facebook mo, papag-TikTok mo, 5 oras sa laing angal, pero papakirandaman may kini, 30 minutos manuyab yo. Uli sasabihan ng Biblia, kamang mangan lakaya rin, ulinging meta, espiritu, reng spiritual abage, kamang mangan lakaya na ng Biblia. Can I hear a good amen? Anya ko may yunsul, tubuta si Sierren nyo lang, babastusan da kayo. May espiritu na nga, karabat mo. Pero patuloy may ipasyag ng amaneng ginu. Kasi ng amaneng ginu, sabi ng Jesus, spirit and life, potang mididiligan, imbanal espiritu. Iyang kumilos kembire, and one day you will be surprised. Kaya biya mo no kiniretang lakwandasan mong kapamilya na pamamagsistira ko. Pota kasing atyuay tan tutong lugod. Haranasan me. Kusayang lumuwal kay tang biye mo, ibiye me king ginu. Nakapilitan. Alang may milit ka ako na magdesisyon ko na maging tagapangaral. Itang lugod na ning ginu yang migtulak ako. Ating oportunidad na mag-obra ko kay ngaliwang bansa.
Marakal. Ang gaman ngayon, pwede ko po. Pero alwaing pero power o katanyagan ding migtulak ka ako. O lililipas nga yan, wala namang pakialam tayong tao. Wala namang pakialam tayong tao. Wapansin tayong tao, wala namang pakialam kang naano ka sakit. Potang may sakit lang ko. Gante sarili mong kamag-anak, sasabihan ko, apisana ka gulot. Pero wala na yung mga karapot na naman, ikaw mo ring magdusa, kaya ang panandaman mo. Pero at the end of the day, hakit mo, discovery mo, alang-aliw ang makasahop kaya ka, nung hindi Diyos, alina lang kaya ko. Nyabi nitang kakabye ka, kaya ng opinion na rin tao, desabihan na rin tao. Kapilan man, ka sumulong pa nga tao. Magkabye ka para kang Diyos. Kasi karina kalelangan, you are created in His image and likeness. Luguran mo la renta, den kamag-anak mo, den pengari mo, pero kakakabye para karela, kumabye ka para kang Diyos. Kakakabye para kang pera, den pera mo, may bait ka nga landaral, lakwan mo nga din. Yung tutunay, satisfaction eh. Sabi ko, kung gangit ang dakal ka panyalim pamangan, sinobra ka pamangan, agad ka pang mate eh. Nang kayang comfort man makasawap kayong tao, tang sobrang comfort. Talagang itang kapayapan kayong puso. Isipan mo kareng first world country, anang katas in depression, nang pongela mi papatutod din tao. Komportable rin, suliban mo rin baleda rin, mga pawaw ka, wow. One day magmaneo ko, ikit ko rin Pilipino. Uso la rin kolong-kolong kenin eh. Makakolong-kolong yan. Kaya ba tatin lang monoblocks. No kasayang may papamiro. Labi rita nga suro. Mag-text lo. May pamiro lo. Talagang ing saya eh. May ren naman naliw maka-SUV na la. Pero ketang kilo. May pangulisak lo. Olimpi papatenda. Pero alayo ketang ating pera. Wala eh. At yukeni. Sobre na sabihan, nano man yung kabilyan mo kaya biya kaya ni, may panto na ning saya mo kaya tang ating perang po ngala. Ing saya mo, magagalakin Diyos po tang satisfied ka kaya tang lugod na pigkalog na kaya ko. The greatest freedom you can have is knowing that God loves you. And the greatest misery you can have is when you try to earn it. Watang pagobran me. Yung lugda yan, libriya, pero nabal sabi libriya, cheap yan. Mumuray niyo. Yung lugda yan, yung kapalit na niyan, yung daya at biyen ng Kristo. Yang nga bimene libriyo, limbalo na yung manag yung bayaran eh. So yung grace, basic. Gusto nga ting kandindamay niya litang basic, alay nga intindihan. At gusto nga niya sinabi ng mga tao na yung kaligtasan, puro ka dapat, ay puro ka panwala, alakan dapat, alay nga intindihan. Kasi makapag-obra in Diyos. Nayabi yung kaligtasan na istong may samutan niya kindapat na nin tao. That's why it is a righteousness apart from the works of the law. Kasi sakdalita, kailangan ni bienem buke ka, sagrado yung alang kapintasan. At para biene kaya kailangan lang ang partisipasyon. Gusto nga may intindihan nito, may intindihan ng gospel mo. Anya, sasabihan kaya ko, detang mamo ng puro kapaniniwala, ala namang dapat, area intindihan ng gospel. At botang lino pa yung banal na Espiritu, mo apigilang kalupa ng apostol, San Pablo, lumuwal na ret ang bunga na ng Espiritu. Bungalan bungala, ela bunga nga. Bunga lang kusang lumuwal na mo pigagawan. At ela gad lumuwal deta kaya ka ng kahi. Ulinging mind mo, maka-agree ketang nung nahaning milyari kayang kilog. Neng kahing kayang utak mo, kayang mind mo, pane-negative, alampera. Puro sing daing, nyapin sabi ko, lupa kang daing, sing lalautin blessing, tatabugin blessing, best no, sasabihan ng Biblia, dapat magpasalamat ka. Nyapin dapat, itang software mo inside, ma-renew ya bang kanita na itang milyari kayong kilo magagriyo. Panay kaya sasabihan kaya kayo yung computer, hanggang bayo ya, nung igagamitan mong
naningaus kanini, operating system, OS. Eyakma ket ang bayo mong high-tech computer, alaya silbi kaya kang computer. Para mandara yung computer mo, kailangan natin yung bayong akmang operating system. Bayo ka puso, i-connect the dots. Dininanak ang bayong espiritu, pero yung gagamitan mo, lumang operating system, talagang imandar. Binayo na ka kini, pero yung utak mo, panesaying, alam pera, ilulwal king asbuk mo. Balo mo, maging itang manyalita kang matsura kaya sarili mo, hanggang pabiro mo. Naman yung i-detect ng katawan mo, nung biro yan po ngalita, hanggang biro yan mo, dagpaya kayo. Because the tongue has the power of life and death. Dakalaman nyalitang marok kaya ka, pero sana, kaya ko, mo pa yung tulutang nano kasabyang kimpanga tao mo. Uling kaya ngarapanan ng Diyos. Kristo niyang makapakuya kayong krus. Ikang ikit na ka rin. Tiyatang kasalanan mo. At ngayon sinubli ang maybe Kristo kay ngarapanan ng Diyos. Kristo nga lang bahit kasalanan. Ingakakit na kaya uling kitang krus ay ito. Pinakunungan din kasalanan mo. Ngayon, nung lawen may ngaliwa yung sarili mo, yung lawen mo kaya sarili mo, kaya mong laman. Wala ka nga intindihan. Nga nga, metong kareng batas na ng Kristyanismo, yapin ng batas ng kasalpantayanan. The law of faith. Faith, buri na sabihan. Itang sasalpantaya ka, ketang akakit mo, ketang opinion do, ketang gugulisak do, ketang panandaman mo. Faith simply means trusting in the faithfulness of God through His Word. Layman's term ito, kung never rin pakalalam. I can give a profound answer, pero nang kwenta na ng profound na answer, kung nung iaintindihan. So, let's continue, verse 16. So we have stopped evaluating others from human point of view. At one time, we thought of Christ merely from human point of view. At one time, we thought Christ merely from human point of view. How differently we know Him now. We are viewing Him now, not on His fleshly anyang atsuya ketiking anya kasi ketiking niya tuyo ne bagamating gospel in gospel konektado ya ka rin in misyon na ka rin. He was sent only to the lost sheep of Israel. Hudyo la rin kautos na ka rin. Anya po tang kabiyasang mag-rightly divide. Anti mo itang our Father who is in heaven. Holy be your name, your kingdom come, your will be done. Forgive our sins as we forgive others. As we forgive others. It is in a conditional sense. At inyang stipulation, buri na sabihan. May patawaran ka mo nung mamatawad ka. Nya binananita, anak yung batas da rin udyo, nung ating kang yoper keng dambana, ayan, gagamitan dereng born again ni balaraws tuyo. Nung ating kang offer, kaya dambana, gana ka mo, nakakasabi nitang kapatad, bulakwan mo yung offer mo, makipagkasundo ka pa, yan, no? Bang kanita, matanggap itang offering mo, ano? Ngayon, akalingwan do, rengudyo, mag-offer, kaya nakamanudyo, entil ka, nang i-offer mo. Batas siya itakarela, itang mag-offer ito. Naman kaya kayo ito, Ngayon, sasabihan, no, we don't view Christ, we don't view Him in His human form. We view Him as the resurrected Christ. At ngayon, aliwahing mensahe. After the cross, aliwahing mensahe. You don't forgive so that you will be forgiven. You forgive because you are already forgiven. At sunay itang bayong pangatao, nakakomportable ka rin. Suskop na kasalo po, tang kikim-kim ka sukalalo po, nakakomportable, allergic na ka. Ngayon nung masaya ka pang kikim-kim mo,
Buri sabihin, baka eto tong manok nangan ng Espiritu, uling gustong manok nangan yung Espiritu, kaya ko, ka masaya, karetang bagay, kabaligtaran, karetang makagawa kang kasalanan, misasakab ko, magkamali ka, hanggang tumuwan ako. Ita mo nga, ika, ako, baskinino, ang puretang pari, ang pong madre, so pegaralan mo lang, religious leader, mas mga rokla po ugali, kareng ordinaryong tao. Basa niya yung kasaysayan. Yang ay Padre Damaso, buring munta keng kumbento, Maria Clara, ulimbalo na, buktutan jare pari. Atsuke, kasulatan ng Jose Rizal ito, te pag-aralan. Makanyang kulawi ka ako. Kasi tao makasalanan nyo. Alayang upaya na baywaan yung sarili na, malibang kang Kristo. Alayang upayang supila itang marok ng ugali kay sarili ng lakas. Lungeketang Espiritu, kailangan manuknangan yung Espiritu, pero bayo manuknangan ng Espiritu, kailangan biyene pa itang kapatawaran, ang po itang regalo na ning katuwiran. Ariyang ke ba may ngaintindihan? Verse 17. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life dissipated, has gone. Tuturuin eh. Kanya pinaka born again eh. Aliwayang new life can born again. He totally made you new. Although the word born again can be used, but the problem with that teaching is it is a Christless, crossless preaching. Dindam kitang kamag-anak kong pastor. Big preach yo, kaluguran ke. Utay kay dindam mi Kristo, kaya tang preaching na. May nga nakarakalabers, dosena lo. Kaya dindam itang kamataya ng Kristo at pangasubli ng mebi. Alang kaligtasan is nung may papasyag ito. If Christ is not the center of your message, my friend, you have no message. Verse 18. All of this is a gift from God who brought us back to Himself through Christ. To Himself. And God has given us this task of reconciling people to Him. Ita mo ito. Burina ning Ginoo, maging alulod na katamo ning katutuan na ini. Kalaraman ba't kayong Diablo na rin pastor, ilan dapat mangaral? Ginamit na yun ng Diablo ito, karenda kala iglesyo, anyapin itang may itong asobang kong church ngayon, adwanem megpastorya nga lumpulong banwa deng membro na adwalang pulo. Kanyang kay kinang walang pastor, nabalo yung tuturo na, gisano rin kongregasyon na. May itong niya po kareso pantamon church kanya yan. Kasi kukunando retang pastor, ramambalo yung tuturo da. Bakit at makanyan la rin churches kete Pilipinas? Kasi in kaisipan da, yung pastor, iya dapat mag-share keng word of God. Mali. Yung pastor dapat mag-equip mo. Yung tutong mag-share keng word of God, yung balang metong at tinanggap. Isto nga may intindihan tang gaman nga ni at yung kapag itang maling kaisipan. Gamitan tayo kitang metaphor, pastul, tupo. Mangutang ko kayo. Kaya simpleng kutang. Ninong manganak, ing pasto Loren po. Pakibatan niya po. Buti ko makapakibat, uli mong bahaluya yung pakibat kanya, ko bisang makibat. Buri nasabyan, deng mag-share, deng membro, alwa yung pastor. Ing role na ng pastor, ituro na ko kay gustong katuruan. Ating gustong katuruan, makasentro yung pastor. Makasentro yung lagyo na ng church do. Makasentro yung achievement na ng church do. At alang bida keng church ay ni. Ing role na ng pastor, idala na lo kang Kristo at alang aliwa. And God has given us this task of reconciling people to Him, like in verse 19. For God was in Christ reconciling the world to Himself, no longer counting
people's sins against them. Unen den tao, patuloy da pang lalo nitang mangumpisal la ka rin pari, mangumpisal la ka rin petawaranan na ka nga eh. Yung ministry of priesthood ngayon, yarine. Kasi yung high priest, yapi ni Jesus, fulfill na yung kautusan. Nya pinana ka rin pariseo, retang daluba sa akin, bata sampung tutupad ngan kaya ang gating kayong katuliran, lampas kayong katuliran da rin pariseo, kumunta banwa, yan. Nung pag-aralan mo ito, Diyos ko, ninong lumampas ka relo, nung kabanal. Lalang gewa, nung mamasang Biblia, pong puro Diyos yung lulwal kay ngasbuk to, pero sinabi ng Kristo, nung mo lampasan, katuliran, kumunta banwa. Malaning buri na sabihan ka rin, alam, pwedeng muntaban mo, maging itang best na ning tao. At sasabihan kung tutuki kayo, hanggang metong mang katuldok, lumipas kini, hanggang metupad, At Kristo, tipad na ito. Anyang kelad ka di tang babaeng mayak to kin pamangalo nyo, akit mo lo, double standard la Isipan mo adwa, it takes two to tango, yung babae ang kelad ka do. Dapat abiyan naman ni lalaki ka rin. Yung babae kelad ka gugunutan Tsaka rin. Ay, makarabigin Okay wag magkayang batas ng Moses, yung mayak tong mangalo nyo, babasibasan niya hanggang kayang Mateo. Kristo, ginamit ni taliri, Kakasuot niya susula kayong gabon. Basa John chapter 8? Alam familiar ang kwento kayong taliri ngayon is the same finger na sinabi na ng Biblia niya sulat na yung kautusan. Kang Moses. It is Jesus himself who wrote the law. Yung kahit tinig doyo. O sige, sabihan na pala ng batas ng Moses, makanini, itang alang bahid kasalanan kay kayo, iyang munang masibas kim babae ngayon Nung pegaralan niya at binasayang masalesing kwento, deng minunang malag, batu, deng pekamatwo. Buling sabihan po, deng mga tuwa, sin-conscious la talaga. Ang gagitang tunggal-tunggal, babalagdal, maninaya yung ating kalabog kayong katawan ng babae, matay niya mo, talang kakalabog. Hindi sana yung Kristong makatalakad. Babae, karla rin mamasibas kaya lalo po, tikdo kaya, Ako mananay, rakatulan, Nyais tong manatol ko, siguraduhan mo kang kapintasan, Kaya yung panahunta mo, nyapin na niyang mag-preach ko niyang misa, may buglang mga nakbag. Bayo pa ito, webis. At suka, may buglatang mga nakbag. Kaya may bugpak sabihan nitang metong. Wednesday ba ito niya mag-preach kong funeral service? I hate to say this, pero buri kong mag-preach word po, ang ating kabahong. Paga nakako karentao na alatandalan. Manyaman ta, tatanggap lang, makabukol ala puso, paso. Sinabi ko, makaninig minyalita, walang kapampangan lang, may eksabi lang kapampangan. Pastor, magsabi kami ko, or guman English, raintin dyan, si talagang, bego kang kapampangan diretso. Ngayon pong panahon na iti ako, itang mapanlait, hipokrito, itang nakataslawe kay sarili mo, nung bala mo, itang uling minangat kang bagyabyeng, lawe mo ka rin kamag-anak mong pakakalulo, basura, napuso'y taya ko. Panahon na papuning Kastila, taya ko. May buglang mga nakbag kay luklukan do. Pero kailangan may i-preach yung katutuan Are you listening? Anyway, verse 20, so we are Christ ambassador. Panigay sasabihan kayo as ambassador, potang ambassador ko, ating kangaman wandang diplomatic immunity. So, sabihan, nung ambassador ko,
ning kunyari, ning Ameriko, o ning Canada, minta ko kini, may kamali ko, mo ko hapakulong. Kasi ko makapalalam ken batas mo. Ingaws kanta diplomatic immunity. Makapalalam ko king batas na ning Canada. Say amen, nung naintindihan mo. Anya nga, hanggang may kasala ko, alway tang sadyan Kasi sa katibi sabi kasala ko, dagbaki kay sumpay Kasi tingkan diplomatic immunity. Wow, nung merakap kang mana ako, talagang makulong ko. Ating batas makaya. Pero kaya ngarapan yung Ginoo, itang batas ay applicable. Kasi ing batas sa mimiral kay kabilang anak na ning Ginoo, batas nening kalayan at batas nening lugod. The law of the Spirit is the law of liberty. Paltogay kay kaibutan nung ating tapang oras, Romans chapter 8. May bante kang, may akto kang nanumang kasalanan. Keng batas, mamakibat ka, migtinda ka siya, pasensyaan, talagang makulong ka. Pero kung ngarapan yung Ginoo, nung tunay na kanganak ng Ginoo at manok na nga niya yung banal na spiritu, ka man magdira, puntalan mo rete May mga pangisiban nakakomportable At nung miras ka man ka rin, ka masayang manatili ka rin. Mako at mako ko. Panay kaya sasabihan kay kayo ni, if anyone is in Christ, he is a new creation. May sabihan, bayo ka pa nga tao. Lawen indiferensya na ning babi ang point po. Ketang naturalesa na ning tupay, sumidi na niyang burak, gadgad na gendikot. Gadgad no. Tinakang ikitatupo na maglabak. Gadgad no. Naburi-burak Happening naturalesa na ito. At yung naking kilog na ito. Ing babi, keng kabilang bando, hanggang diluan pabangluan siping pang matudtud, istong binulos may naiyang pitak, ampol labak. Maglabak yun. Nung naintindihan may burik sabihan, say amen. Nano ka naturaleso. Babi ka o tupa ka. Uling nung tutumenteng gap yung ebanghelyo, yung spirito na ng Diyos, manok lang niya kayo. Ngayon niya, intindihan mo na itang kasalpantayan ng alang dapat. Kasi naburing makyabe ka kitang dapat, no? Uling supiyabe may dapat mo, kitang dapat, no? Laso niya. Sinabi na yung Kristo ito, ing bayong alak, pwedeng yabe, pwedeng idatok keng lumang datukanan. Kailangan ng bayong alak na idatok me keng bayong datukanan uling istong didatok me bayong alak keng lumang datukanan mas pakyaya buri na sabyan niya pining pamanupad na ning tao pwedeng piyabe ang kaligtasan puro nen dapat ning Dios. Bangkanita yung tao magmaragul magmayabang magmatas. At bangkanita matubadyo itang kaligtasan keng tao, yapin tang sakdala katoliran, nabibigyan ng libre, pero nabrin sabihan, libre again, let me reiterate the truth. Muraya. Nga isong dapat alang kasalpantayan na alala nga intindyang kita sasabihan do. Karing kalulo para paliwanag me. Para pagsistime. Can I hear a good amen? Verse 21. For God made Christ, who never sinned. Sipan makapakuyag yung krus, samantalang deng may papako kayong krus kanita, kawatan la. Yang ngay tasiping na makamatiin tao, pong mana ko Uling metong kareng major capital punishment kitang panahon na ito, pero kitang babasibasang bato, actually, major capital punishment kanita, itang babasibas bato kaya panahon ng Moses. Pero, pinilin bato. Yung pinili na yung cross. Uling sasabihan, yung ninumang mipako kaya yung cross, may susumpayo. Pinili na sariyang Kristo ita, bang kanita yung tao, mipala niya kaya sumpa na ning kasalanan. At tabi na ning sumpa, yung kasakitan, yung nanumang sakit, partida ni sumpayan
Yan na, He became poor that we might be rich. God made Christ who never sinned to be offering for our sin so that we could be made right with God. Through religion, through Catholic, through born again, through Iglesia ni Manalo, through saksi, through Baptist, through born again. A million times, no? For God so loved the world. Yung kaluguranan ng Diyos, alwaing denominasyon. Yung kaluguranan ng Diyos, den tao. Unang yung tao, may ilyang gawang pero, pong power. Samban nyo ko, kilalanan nyo ko. Ay, interesado yung Diyos kayong pagiging reliyoso mo. In reliyon, gawa na kang reliyoso. In mong makagawa kaya kang righteous, siyapi ni Kristo. Can I say that again? Religion will only make you religious. It's only Christ who can make you righteous. If you understood that, say amen. That's why if you will ask me, reliyoso ko? No. Aliko. I hate being religious. And I'm not religious. Nya nga ayak magdalang makapala Bible, ayak magbarong. Alang marok yung magbarong, uneng putang makabarong ka pa so, uneng kapaling Bible mo. Para tangla parang magpekwa, manya likot nala eh. Yan yung ministro, sa likot na yan. Kalampas na ning ministro ng Manalo, ikit ko po eh. Lalabas ko, mag-Bible study ko bandagasak. At siya pa yung ministro, alani yan, tara, pekwata ng pasibayo. Tatakot lang kitang ministro dahil kayo niyo. Kasi alam tutong pa magbayo kayo ninyo. Ating manakit ang pong alapot, ang tutuya kayo ni natural meng kikilos. Kamanikal! Balay ka lang, pigagawang kita. Totoo ito. Mag-Bible study banda ka rin ganito eh. Talagang may nga pukpuk yung pabuntok ng matwa. Katuhanan na rago, senior yo. Neng takot na kang ministro, may sinalikot siya. Waya ako. Bala mo, itang kamag-anak mi king uso kasi king kabalan siya, uling malapit siya po king kalibot-bot, detang papakura king San Pedro kakutod. Unen din kabalan siya, taga-kabalan siya po ne. Kabalan siya, pakliyat siya, naramamiro lang. Anyway, magkaya po, naningaws ka to? Sa libat-bat? Magsaliba ba yung mga yan? Uusubog kaya kami ito. Kabangan naman, dilo lang yung pamitambo na ng ilog. Yung Pampanga River, malat siya pa kanita ito. Mag-dive lang ka rin. Kaya ba, minum non gin eh. Pauso yung Red Horse kanta, gin mo eh. Mga lang adwang ebo na sariwa, ampon gin. O tara, maninom ta na, may panata na ako rin na. No? Aki mo lang, itang metong ka rin kamag-anak mi, magsaliba ba yung mga yan? Sinakabiyo. Yeah, talaga sinakabiyo yung mga yan. Uneng uso laking kabalansyan detang kaleso. Mama, kaya lang karin kanito. Ang gaman ngayon ni San Fernando timpang kalesa pala eh. Subukan nyo sa akin isang kareta na kanyaman. Ingaws da po karetang mapamiro, pusong ngara, pusong. Itang pusong nga magkaleso, peralis ni taliri, kaya kahay kalesa. Nemar gumay nga pilit, inemang gumay te. Uni siyempre, kasakit na kabaya na nito. Siyempre, tinik doy, salukuya ng manalangin kanya, may malmuray, tsaka tatagalan. Nagkasyo. Kasalukuya ng magpenitensya kanyan, magsanto-santo. Nanin punto ko, may talagang alayo pa, magbayo kem panluwal. Kilub. Ang ganda yung hanggang posti na nimpel ko, ibuak mo lang da, Webis Santo. Ang alay Kristo kaya ka, yan naman. Magbalik ka rin kitang dati mong ugali. Offer kaya po kayo ing kaligtasan ngayon eh. Offer na ng Diyos. Jesus, the Bible says, forgave all our sins. Last, Colossians 2:12 and 13. I'll be sharing that. Medyo
magkay kumbagya. Lumihis ko. It's not my message though. Ephesians chapter 3 is my message. But I don't know, for whatever reason, the Spirit of God is leading me to this preaching. For you were buried with Christ when you were baptized. And with Him you were raised to life because you trusted in the mighty power of God who raised Christ from the dead. The message is Christ. It means it should be taken by faith. The gospel, according to the Bible, was declared according to the scripture. You have to understand, ordinaryong libro yung Biblia. But this Bible, ang gasilabang ke, pampamaldakang ke, alayang upaya yan, papilya yan. Pero retang makasulak ka rin, may kasilbila mo po tang mitanam lageni. Alway tang pisulatan. Deng alwa kasi uling religious law, itang Bible, di kandinan deng kandila. Potang at ngating marokyaw galing asawa no, in Jesus name, mano. Itang Biblia, yung kakanyano. Gampe na nga, if the truth will be revealed, ang high school kami po, retang Gideon pa, nilimi lang marijuana reto. Rolling paper lang kasi reto eh. Lagi may kaklase ko, pahimpis na nanin Bible mo ako. Apit ka mo niya ako. Kaya kakatili na palang marijuana. Alway tang mismong papil. Alay silbito, papil yay te. Yung utak ta kasi religious ta mo, makakawun tayo. Yung balata mo, tsuya kay sektang po reliyon ng kaligtasan. Diyosan tala relider ta mo. Bakit itang pari mo po yung pastor, yung may butang marap ka king gino. Ot minta kay, kasi po, sinabi niya, ali, mamakibat kang personal. May pwede gawasan ka, itang mali ng tiro ng pastor mo po yung pari. Mamakibot kang personal. Ating kang upaya, ating kang untak para saliksikan mo yung Biblia. Era burireng leader ita mo, tang makanyanyang manyalita yung mag-preach. Anya, ko gagawang reference. Isang giway ko reference, masira kayo. Uling ang gasasabihan ko, kabaligtaranan ni sasabihan do. For you were buried with Christ, and when you were baptized, and with Him, you were raised to new life because you trusted the mighty power of God who raised Christ from the dead. And here is the crux of the message. Listen in verse 13. You were dead because of your sins. Nyapin ko nanda kayo po tang ingmete tawag yun ang tanggap regalo. Atin lang pang gift and trespass. Kasi yung gift, kailangan mo yan. Tutunay mo, kailangan mo yan tanggapan. Tutuwi ito. Pero magigitang pamananggap mo, regalo yakin Diyos. Uling yung mete, laing mo paya. Sabi ko kare leader ko, bagamat kailangan mong magdesisyon at manwala, pipritsing free will ako, burin daramdamang karengas bukyo. Uling kapilan man tirong apostol San Pablo, ang po'y bumbil, ang po'y Jesus in word of free will. Salvation is free will, not of man, but the free will of the sovereignty of God. Jesus mo, sinabi na kayong Matthew, John 6:44, alang milapit ka po. Nung ngayon na paintulutan ng ikpa. Purin sabihan, anya di na tanggagin ing balo mo, may desisyon ko, may ndilo ko, may yagkat ko, pero yung balo, kalugurahan na ka ng Diyos. Ginamit na itang kaluguran mo. May preaching word of free will. Bagamat kailangan mong papamilinan, kailangan lang manwala rin tao. But even their believing comes from the Lord. It's Jesus plus nothing. When you were dead in your sins and because of your flesh, sinful nature was not yet cut away. Panay kaya sasabihan nini Ngayon tinanggap na kakang Kristo, cut away na Gamitan ko na naman nining ilustrasyon na ini. Burin sabihan nito, o ini lumamong pangatao. Let me borrow your expanded imagination, makatanam niya kayang gabon.
So natural mo, mamulong yo, manyampagay yo, mamungayo. Pero niyang tanggapan may Kristo, itang dati mong, nung nanuman nilagyo mong na importante, you are a new creation. Mela po siya. It was cut away. Pero, hanggang may cut away yo, lulto, mabiyaya po. Ini palagi ako, nung dinan may pandita Casperin ini, hanggang adwan Domingo, mabiyaya pa ini. King Toronto, ating sementeryo ka rin po, atang atad sundugay ng asawa ko. Adwan ang bulan ding kahay pastor, ding bulaklak. Kaya sementeryo, mabiyela po, balako artificial lo. Anya lapitan ko lang mabiyela. Bago tayo lang mamamatay ako, kasi marimla yung panahon ka rin, sislagngal do. Adwan ang bulan, mabiyela po. Kaya niya, lumungal do, pananala, mapahali Pilipinas eh. Pero inang buri sabihan, mabiyaya pa nga kakit. Ningkay kasi, mimimuha ka pa eh. May kakasala ka pa eh. Tama? Amen? O di nga liwaya tayo, alam may kakasalo? Lahat kabiyasang may kasalo. Kami kakapali buntok na eh. Inang buri sabihan, may bagot siya. At mabiyaya po. Maninay ka ang pilang pinandit. Sigurado mapanat siya yan. Makanya niya naman itang kaligtasan. Di nga liwa, Kristyano ka pa mo araw. Naman nagadagad. Neng kaya ating mabagal mag-grow, ating ali. Karenta naman makanya, neng kaya pulo ng banwela, pamamungo. Ating naman aluya pa ang banwa, mamutaktak na yung bungo. Pakisabi mo keng kasiping mo, ka mahinip, mamunga kuri na mo. Sabihan mo, ka mahinip, mamunga kuri na mo. Mainip ko. Yung Diyos mga inipon, di kakainip mo. Pabrahin mo pa, mag-grow ya rin. At yung talagang taong mabagal mag-grow. Kasi yung utak da niya po. Rabalo may bagot na lo, pero pipilit da. Yan rin kaliwa, balaro, sayala ka rin. Ne? Nga nga, kaya Pilipinas, susuitang panalangin da, may ma-approve na yung divorce. Adwata na nga lang divorce yung kete. Ne? Kaya buong mundo. Yung Pilipinas naman po, ata yung Fiji eh. Yung Fiji yata, nagpasar na yung divorce eh. Ita mo na nga lang divorce yun. Mainip no rugo rendakal. May itong kakareng manalangin. Pastora, nanitang metong. Po ba pwedeng miusula ring marriage certificate? Itang ating lang expiration, ano? Yan nga eh. Pasensya na ka, lalang expiration eh. Kasi majority ka ring relasyon, Keti. Majority, talagang ngakit mo. Anya rin tawin mo pakasal, magastos, Keti. Diyan mo makwaltay lang payanald. Yung kasakit, mo, may gastos ka nga lundalan na libo, payanald ka, kasal na ka na naman. Mas malalaya pa kaya tang kadwa. Yung problema, matuwa na kaya mo na yung panakitan ng 300,000. Di may manjas na kagayat ang kadwa. Nanin punto ko, may pwedeng kunan yung kakumpletuan mo, ang pong saya mo, keng nanumang relasyon. Kang Kristoya mo. Panay kaya sasabihan ni, let me reiterate this. Nung ating kang magana kang asawa, Brother Tonying, blessing niya kaya kayo. Pero may panto na ng completeness mo kayo. At impera malala, may panto na ng ugali mo kayo. Una, kalambing yan pangalangi, sapok pastora na may buke sa gapan na, ano. Mag-I love you, kaya biyasang mag-I love you, ano. That's why you cannot. Then he made you alive with Christ. And basa niya, itang last praise, basan tayang sabi-sabi, mag-isa target ang 4. Okay? Itang peka malakas mong pamamasa, lumbeses. 1, 2, 3. Sabi-sabi po, ne. Wala mo, elamig kape. 1, 2, 3. For He forgave all our sins. For the last time, as loud as you can, 1, 2, 3.
nung righteous ko at perfectly righteous ko, para maging righteous ko, kailangan gawa na itang He forgave all our sins. Returo kayo ring religious leader yan. Kasi purida makadepende kayo karelo. Anyapin po tang mag-pray, masakit ako. Anyang minsan, sinabi kay Kim Pastor, may bugnay makuba. May bugnay makuba. Pastor, ang gaman yan, ka bang mag-pray ka rin masakit ako. O, burida ako mag-pray, Pastor. Ama kaya, tarang leader mo, pang worker mo ako. Tete mo, kung patin mo yung katawan mo ako. Wala, burida ako, Pastor. Ano, ka-proud. Well, kita naman talwing panahon, kitang kiniging kay. Totoo yung milyari ni. Dindam yun ang kwento. Atin lang andaan, piging. Lengawan da na yung pamangan, buffet. Ehla pa mamangan. May tenondan, magbuso inoring nga, nakela pa mamangan. Bakit aro? Alay pa po yung pastor para mag-pray, aro. Diyos ko, simple pray. Thank you, Lord, for this food. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sabi? Itang Jesus at yuke ka. Bakit? Special yung Jesus itang at yukaya? Sasabihan ng Biblia, itang Jesus at yuke ka. Ampo itang Jesus at yuka ako. Paresya mo. Anya, kuha babalitan na kailangan ni Pastor Jerry pa yung mag-pray. Ika mismo pwede mo yung pag-pray. Tanginang mong masakit. Iapo mong masakit. Idara mong masakit. Aluay, Pastor. Can I hear a good amen? Era burire religious leader ta, Diyos ko, mualo. Nilalako laki ang ekseno. Pero Jesus ay na sinabi ito. You will lay hands on the sick and they will be healed. Burida kasi rin leaders, hapong ginulang malati. Pero yung burinan Jesus, iyakabot mi sentro kasi potang mi sentro yo, malayayang kikilos ka rin tao. Ating may paparangalan, naluway tang gewa na ng tao, ing mapaparangalan. Iga, doon ang yung problema, bukang bibigyan. All glory belongs to God, Dara. Pero, kay sarili do, ilo. Kasi raintindihan. Ika, ninong may paparangalan king biye mo, sarili mo o yung ginom. Ne? And lastly, din mo ning kwento ini. It's worth repeating. Anyang muntaya keng Jerusalem ni Jesus. Paglukas doreng road, lalapag do ken dalan. Kinang walang palaspas at gugulisak la Hosanna, Hosanna the highest. Palubya keng Jerusalem. Ating makahula, you will see a man riding in a colt. Ibig sabihin, anak alalaking colt. Keng Kapampangan, lalaking donkey. Ne, lalaking donkey. We call them in English colts. Okay. So, ining donkey ngayon it's just a story, of course. It's behind inference. Magtakayo, papalakpak la rin tao. Lalapag la, guglisak lo. So, ano kasayang maglakad. Masayayo, wow. It feels good. Papalakpakan da ako. Sipan mo, sana hindi ay. Una yung anyang yarining eksena nga ito, maglakad yan pa si Bayo. Anyang maglakad yan, haranin pamaldakan. Salasalabat siyo. Magtakayo pamaldakan de. Papaglelende. Napumpa mo. O sana hindi hayes. Akalingwa, no? Anya papalakpak lo. Anya gugulisak lo. Aluwayo. Nung itang makasake kayo. Nung pupuryan da ka rin tao ngayon, kakalingwan. Kakalingwan. Aluwayo ka ito. Kita nga tsuga yung puso. Kay Kristo. Nung naintindihan mo ito, tuknang kang kukuwang glory kay sarili mo. At mo ko pupuryan na magaling kong mangaral. Balo ko biyasa kong mangaral. Makapangaral po mo dahil kayong kalwalati at kayong pakalulo na ng Ginoo. Alwaya ko ito. Kristo. Mag-expect ko makanyang ka naman. Nung naintindihan mo ini, tikdo tamongan.
itas mo yung gamat mo. Tas mo yung gamat mo, uling aintindihan mo yung mensahe ngayon eh. Pasalamat ka ka, Lord. Thank you, Jesus. Father, I declare the gospel. I pray, Lord, na gamitan mo rin anak mo para i-share din katutuan ni karenda kalataw. Use them for your glory. And may they see, Lord, all the blessings, all the comfort in life, all the privileges, all these wonderful things happening in their lives. It's all by your grace. Not because of us, but because of Christ who is inside our hearts. In Jesus' name we pray. You receive and believe that. You say amen and amen.